Chatty mo kulo. Ah, Point one, point two. Makes it easier for me to copy and paste. wow. Okay, duo na suos kay wa kulo kay aslo wasan. Kulo kadinga kada akalap na nakfashe wiki nge kagasin goal na wala ko sliye nga wiya nge taking Tresco taking duo. Duo na si Uskewa. Kalkudan check ye le fuck audio lasha. Uh, taking not long pushing. Wo Okay, lumalap. nakden share go show we make share ye eh page loman. Okay. Kau loman in magaben we got be yeah I share it long pushing. Gasiko group episode episode 2020-1 wiki. Ay kung sa mga galangan, pain ko doon na siya. Kung di nga nakil na siya kuman, akil niya kita na ito pa. Thank you lang, alam Sharia. Okay. Awesome. Uh, si Fesik na rin nga ba, Solomon el Sapkegun, Sapkegun. inuta ka tap-tap siya. Now. Kasi di, sabang ko na ako tayo na Sapkegun, Eh, nag-Sapkegun. Sapkegun. Masih penangan bangan. Mas fan na? Masih fun na. Okay. Ganda ka din ba na? Mm-hmm. Alright. Hey, on ko lasha. Ay, pena magallala si pa. Uy, pena. Once you Alvin. Mo ka? Nga final Alvin. Oh, Alvin. Ilash. Nga lielek. Alvin doing too. This intro. Think mo lang ka? Okay long. Alright. Stand by to stand by. Ganun mo dawak. Tingin kita
Kung to i-guess sa pro, ya? Auk. Well, doon lang silangkat. Tingin malom. Lamalap. Ngan, wikos na kaywa. Talikil tusing iwalal tamlan Shirley. Tamlan Alvin. Ekos mautyakan. Tamdalapin. In wikat kil tusing ikatin kain. Rela kaksha klas na sinkat masimit. Takat kain fast na mit kilin lasha. Katakan ni Bray. Katsvida fast na ye tom kat flat lash. Katla Leprem, Katla Isaac, Katla Jacob, Kat sits upon elamat sapla, in faculty gospel fin fell on upon. Eke shine lalal fung is na yukuya kiba yurumet madalash fin and go shy. Kat kula malap na sin met madalash. Kelos all long nage, tears of ashit kun. In kain, yukuya kiyak shokya kap kapag in the fala met lash. Misenge, kat byproduct ke maing ke wa ekin mat polin wi be fa gospel sing panangat lang si faklo malap na simukat kat finne de mage su fla chuda galify agesh ben la alfungi komikuye masay kat chakke kat wi de kana ye tom ke pel singing kak second ko kulo malap ke kumakes makindi kat ke malutut si mama ko no sa singi siya kum sibil bena akon ye lala olela lomo on ko chekan da fongle kulo la ko mais kat kadin wi plan sa paikom kat finne mo todo lain mapas tarak ka kilang kalang bakot en lom kom wi kat nanak manas kes la insias na kewa wi met wi kat kipel singi finne ke telecast ka YouTube Facebook mai ngi kat lang si fa kulo man la pasum pa kilal met kum sang masin tam share in kain rek makan give smile kom asang na silingin kain akyok ki dok shell ekat mamit ka kan naknas cash kat pe isyung ya mafalin kat kadin kain lash ka kan nasin mat wiya na nakmanas pa pa wiya pe masam sam nada sha elos malup sha pe in kain long in kain die in kain wikat kimilutu to shine time law sha paingi masyak maskil tu singe kat lalal fungi kun la ko me wikat karangan kat ki programa na ke tawak na ke safla ken wen se fon nandum subscribe kat wil lal fungi ke lal ta kamisia maulia katang la makulit ke wasin fela katang la kelya in kan usina shesh fin raksinge katin kan fashion in losen vulwa fashionamet ken wen nandum subscribe kat fakulo amen tamo sirle klamalap ke okay na lula fashionamet pelang e flok ni kasum General announcement falling kan nakpashiyak le awigat le stop lang gasin goal nagatapon magi iplu mas ke maluto da klamala Okay, tingin duo. tuwan siyo Kuloge pricing in singkat fact duo ben na shoes ko is we get gala Alvin duo na shoe kuloge Ashloman Habin kuloge Ashloman duo nagan ash kat stream nage Facebook live na si pegat YouTube kat stream nage YouTube kalme ba mit mawang Facebook lan som suk ke YouTube kumeliak live slash ke on ana host li nga
the book mga top nga chat session sa YouTube. Kundi pa. Nag-iipon announcement la siya. Ash website sila. Ash sa mga share yagusin ko pin diye pa. Website sila ba cassygold.com. Cassygold.com post makum ko na raw okay. Kung som na ke kusin liya. Ano ko sila ba cassygold.com ash ka kasi tap makum ko som na ke liya kung som na ke liya about us le kung contact ka di ka na masim ng doctrine siya ngayon kung fin ki siyempre na sinlik tuman siya luman ke kanon pa pala onen atin fire ko lo si doctrines lo ngululong ngayon leksyon yan na phone na pa pala kung in som na ke liye magat Trump good nga in ma som na ke doctrines ko kasi hindi ko min magan Trump sin alu saya pero kung na sin Mormon ko chua witness kung fin ko siya sin Islam kung in fact le megat life kung iya ngayon if yung dalawa siya akan ikikes lang ako hindi limit doctrines yun mana kete sumalilal na kita mana ko sin diye magat sharp ko na one sumoy ka ta okay pang doctrines yun kung hindi na kung sum na ke kung PDF files ba kung download yung computer kung liye introduction siya ngayon Bang mga dahil kong ikya, Bible mo dahil ka Holy Bible, dapat na masin ka siya, dapat na masin ka siya, El Pacife, Godhead, isusulan lang Jesus Christ, sin virgins Ash may fin fellow din ang life kong imangan. Or yok siya ako midula, bang mga life kong ikya, the fall of man, kapatid lang mo ito, but yung the sharp ash ke Genesis, doli singal lime ko, na force kam na phone na, kumilifos mo ang ganyan. Minsan, tapok mo sa samlas nila. Katifak mo kayo fan na naklas. O gaslag at pasang ak no ni mga ganyan siyam-siyam gina. Siya nga restitution. Gumvin para yung mga may tiflokan na. Gumvin isawan may sige o yes of all flokan na. Pangabi ako na mga lalay fong ikaw. Na casting a justification. Pangat na siya pa onig patin di pa itawi na pa oh yes itawi na de pwede nga tsang mula sa sinlem Jesus Christ or Rome singal po siya na mo mas magkulain ko ki sinlem Jesus Christ actually sigat kat buya mo doon kat finamat kuluk na pwede nga tlip na let maing yun na kat buya mo doon pag-asking justification na baptized na kayo sprinkling of immersion il na Elias katkanjang gun me yok si pema na bang kata makatlalay fung yi katlay fung yi kon matal modiak malungul logo luwaban gun so ready download ye sang magin mash lom as isauloman in mo cashin be makumash yung na kiramda ki ye luto somla nga sirksil basta Tokyo ilan sumosta siye laeta inakila magadak fashion na il sumosta laeta siya nga back in 2012 nga gunak muscle sumosta nga nakafakin le magadak fashion katip na ni suyakan na kanda proy kat sikat asam sin basta lash asam sin basta Tokyo okay na ketchup na kay il wigot kumangan ng life will kikafulal na para il kus tilal liya na siya magusin dahil Reverend Eldon Buck kikatrash na further win somos sa leda si damalipan gina nakfashe mga nakfashe kainin na alulasyo na siya may mawisi recommendation leda si Reverend Herman Bueller mga missionaries na vinenruk sa mga somos sa
That's back in 2015. Nang fact maing min ashmate fact maog de makisinalyo del mana paile COVID din ara homework lo man na kume o e horário sam lo man. Nakafakin na lamang kat sum ka na proy kin seksi kat cash kat kina made key people eh. Dali siya kasi nakke para kat kan fast na ano ko sli na kat daw kat conference call mo kay van na ingin na kadash yun kadash ke YouTube kadash ke Instagram kadash ke Facebook live na pe masagal din gudal din website slash barcham na kung bigyan live stream lash Facebook siya ngayon na kung may kung may ka live stream ngayon may lash mo siya nga Facebook I don't blame you kung ka talaga website lash o stream lash ngayon I'm going to download asmam gusto mo yung guessing ko na ito kung download yan siya ngayon guessing ko na talk to sa ram kun biya nga pa ngayon na katulad sa sige buklan fact kung ko ba di gas ko siya download yan ke my condition outreach ministry Facebook live ngash ke nga luti gas English aşke kadaşke fakke na tosta kadak fasya saptasi na ganda ka liya macho makin malan sa cash ko yan ki makumash kaya na mebe kung vina prayer request magumanda kumanda ka na again sa nakla form sa prayer request nga il confidential manan nationals may cash o kasi ko yung ating interest ko tingin isa na wala yung Liberty Sir Frank. Na ashpit sesi ko any gallery na giplan photos mam gun so beli kay siya may ma we got cash got giplan belt kat da kanin bising kung hindi picture may bala ka dash gak mas ya kada sang picture la kanin mo calendar siya ram ngan kanin mangan na kung hindi mo cash kum yang magat mata fashion na kung proy kun magat fashion ash cost ash expense ke mga kat life mo ila makadalakin siya ugat kaya kat or makunin sang fashion tafela gaslan ka na kung vin naging katsumastangan kung vin may saas in cash ang kiplan money matafak klit to donate siya proy kun ne kumuse mani ka kumte kasang ka devasta mit God pa akfashi kunokan lale na mama kumsang kasho ay nakfashi malan God the God black in siya ko Bible of act God loves a cheerful giver whether makin be masin ko hindi mo magadak fashion cash ko yang na ash ko din ash makum bisa nga in siya program siya kumna pay na kuman kumwen or maganin insang akfas siya mangan nga agina akilim yung kuwasin it ke website slash kami tigas fast na meta tingin doon sa kafaga commute Slack look. Tapos yung lengan, daklo malap na siyong ke announcement na yok siya magom academy ka din wita gangan. Ngan final pe tamal salik o samu ay pe digin roll stand dolen ne and go sa shruan gatlen we go spe we but we are shayan klamala. Okay, naklo na su Miner Ken Wolf kaya like yan Eileen Sabo, Good J Soil, na Rina Lify, Lai Talensa, Fenris Sikra. Glungan shows, kusin like it, kasi mas si Kahs ka na kinakan itaw sa weekend. Nakabang may fact, ni na nagadak ka ngayon, kung fin ko, may sa spell luman, kung share ko like makatash ka ngayon na ko sliyetin ngayon, once you naging castingcall.com live, katina live kay castingcall sa biyang si kadang usla. Na,
Amo pang mga task Inge na taking just go. Si Fes last time sige mag-usama ganyan pa. Solomon el sap kekin inuta ka tap blood. Siya daw sa alkos foskin discal todo man. Si Vela Lata bangan. Pakan si Svel na si Fes na saying nalutungan pa ako yan kisekin yan tempolo. Exactly. Ako yan kisekin yan tempolo. Tigin nga challenge kami gumana Challenge. ano ko quiz till last gas ko siya. Gaga. Different. Messi sila ligi kisekin yan. Okay, kisekin. Gopen bak mo in kiseklan la. Okay. Mana naki properness naki umli mitlash mitmata ngi del de mo kumdel adel mo kobos. Oh, sao gao. Elos orela kasi in the nena kewa mama enina ninyak yako in wangen silongon ten kadinala lieten panganen di madentangais mga nake. I see. Okay, na Hindi exclusive. na online formality pumina kisekin. Vingyan nash formality na gagawin kisekin yan. Ano gagawin kowos kumdel. Kung siya sin may mada ko may tibang may kumakflat na kung ligin na kumdel na kowos. Na okay. Nga kinahita may tigas fasta may ito. Una kumde kaya singe kumdel ngamda ke lamalu lilo 2008 elos bangon yang anso mimda ke tepo. Na asmet pena yok walla sila nga kumdel duwe ke trona vakla kumdel. Na nga vakin la anan kumle ene siya kange kumasho ye kumtu hasho ye. Kati na nalena nagasikat na siyang genge si smoke. Si smoke ke mga task na bangan kalma siya kapno singkat ke kain kasengan ngang nakilan pe tamil si wiya kawi madala punjo tamil peritalen siya kato si Christmas si mamat pun ba wi so memit na finan ko siya ke and pun pe church na sunok siya paun si ko glory ngatikan man kan laki Ayun ko siya sigo na zangusia kita very Valencia last game is hindi ko na pun pila ka na basta lebe pa. Koske wa mawi ko ka si woske ba o kya ginengan luan singkat ke. Na ano gitigila ka kung binlong si Fia si Kusensia ka me si mama asking ko me ko was wrong. Me kalmen so nage Facebook lash Facebook ko som nage casting go website lash kung kan kalam de siya ka ta like may dagay hindi gas ko siya but gas ko siya may audience lash may ko siya na siya makatabi lang hindi alila kuf na ubi sukken mo nga nita kalau ka ng English saying mo na kasi hindi interest ko lang pero siya casting English Dito lang at photo lang at suka siya ko flash ko lang try sa dictionary na dapat na points yan na kalau ka ng casting list sang way but fin advansin ka ko lang go fin taking just ko lang adak le kat fin ko nan sige kat ko casting list na phone na kalme pa kat study kat ako lang mo dito tagasyak tinalda som dictionary alde som lal men ngamda Amerika vasin ye longo dit kosmale nga matter ya tashwiyal nga tinalda nga really babalo nga kan Amerika within the last 10-15 years nga agas English le kaya ba nga katina ala ko yan lal na gimana sila nga kin pollution yes yung gusto kan sa abab that lulid pa yun nga lulid pa gas English na masing nga fakin nila kaya nga amta first one click ko siya nga lulid gas English siya pati tinalaw la kung tuyo mo doon ko siya kung gas pela
na usira sik na lang met nge tale galid da galbil da tale is mo pai no ma plasho na ke oye sing orela doek kiam de furno de kushay nga ya ngai lutoy la ma nga samos na phone na notes tik ke gas english kana ke gas kushay langasan ke gas kushay langasum read la na phone na kanon purple ke gas kushay na pangan na raw na si ngan ganyan follow ko kan gas kushay at ba amoy ka na gas kushay mo na shin ko to nakiyiplan kumni ko binan na klasha kumi kimuta America Lucien Bell siya nanakluman ekle kum nanak gas English na kum ikolla gas kushay kum effect la kaya trend ko na America kasi nanak gas kushay nakat ikolla nagigas English kaya nga samdra mo namiti ka tapu ko kat langasan nga gas kushay hindi first na nakat ikolla nga gas English nakat sa fact la nakufin mo ko processing or nagtin may kushay kung hindi natin ka Amerika, may nag-exist sila kung non ka na, okay. Ngayon talaga nga sa katusok na, ngayon is gas English, na insifat, ngayon langasan yung gas ko siya, ngayon tapok lang yung gas ko siya, na ngayon langasan yung English, nakasasakla. Sige mo ko processing, katrin sa buhay ka to, plus, may kumili lagi. It takes practice, it takes time. Nakasakin le, pangan oy la siya, gigamda ko lang dinigros ko sa version niya ni Migos Malen. Oro, kung anong tahvin gas ko siya ko. Naro, wala weekly crew, click yep, 4 click follow. Dahil di ako job guessing this. Kaya long siya, mga national laws, kaya kan gas levels. Nga, long sila na guessing this na nga, hindi nasikwo. Sinmit kung saan namin siya nga. Kung gas English, dati na na, Tagalog dati na usung ngayon laws na lang, mo. Min gas lash na, vernacular. Gas lash na, ina som pasyal gas English, at ikan som pasyal na, Naro, shiki kung gas, or bang gas laman kinud, kung lutin national mitlo, or bang gas law sa, may kumang gas English, upe na nga, akadema singar, kung pinarang, nga fact na ba yung gas, itay ka taga urine ka. Nakatilay gas na siya. Kung minorit mo. Nga fact na gas ko siya lang siya. Min kawak lang nga, if I'm the gas English, nga, radio America, nga, kung kung sa mga radio, computer, mana ka gas English siya. Buti na niya. So nakatmit ko siya, sa boss gas ko siya lang. Yun yung, amo ka pa siya, ulo ko, and or maging gas ko sa inyo. Tigin, list of announcements. Una, anak ko lagi example nga, data yung ngayon ki Mastal Damdal Martina. Nangata ka na lom simuhan, kung gasi yung among lewe, lon sim siya uluman. Naksos ko dungan, inil pa magulil, taka ngayt masiyawi, mataan na ngayt ba, matafal lang ngali siyawi, ne, masyuk lang nga sang, orela lang naman, klep lalikiya nga nga, kung ngayt matanan kamadan ko sungal nga ko. Nali, nabangan. Nga-fact lang lagi, gas ko siya na sintrungal nga ko ngayon. Ngayt mata, nang kamadan sungal nga ko. Nga nabangan sin, bangay, nga-fact lagi siya. Lapos alam siya, mabul, nga likin, nga-fact lang man siya. Ako mga askan siya mabul, fact sila ka. Awa, pangan lapay aşkal mı ya? Hindi na maitsi. In fact, na sin maitsi. Sige mo ko. Kung maitsi, fan sin maitsi. Ay, Kuşun ko na ba? Kuşun ko na ben izin eda. Eda ya. Ben falan ben kuşun ko. Sin maitsi. Ano halde? Kıyıyla arkadaşlar. Okay. Ay, lamay. Ako lang basta may kimaluto da. Dali, basta med. Kula. Ay, lamay lang sa kewak. Kada ko la siya may kite na yok na siya kewam singe. Kulon sin kat ke kamalu siya na siya. Kadin kain wilash ka kin gaslala yeneng yenga. Fakke medolong walgos mo pasingalalgos nakalongol. Kadin som fakalik gaslan ka ata.
peptide sila may ito. Inkan ta kana yun lem. Na malutot singa tamla jolin fakatashit ke masi fak ma background the context scale. Kata katashit ke malutot singa. Malutot singa samram kun ako yan kisekin yan temple. Lo malu sima sa David el Guerrilla kadel fak masil Nathan malan ito la. Del pa masaya sinatal. Napayan si Matash kini ye ak ye fuko lam ngal ye before Christ pagkatash kini. Nga ta kalem ye calendar singela. Nga finwali book na ngeta katash ke 2019 na 2020 Happy New Year. Na maano kayo net matapanikin full was singa before Christ in singa after. Be. Kung frozen nga mo second singaul mo. Ay, Namakapia nga asyo kalwa niya. na yun na wala. Hindi umisyash la. Okay. Nga kalimila malutut siya nga sikyak ke tukun tempolan la Solomana masayak le ya fukulam ngalya. Nga nakataya ke before Christ, after Christ. La pum kung finorela na le kan fak mo before Christ pangan. Fulwa siya nga pa Jesus telal na 2020 makatash ke pa falang after Christ. Tukun misilala. Na malutot siya nga sikyak ke siye toko siya algos fasin kisngal dole. Kadak kalimila as pukon mulon kos ki payapala katlalal fungike. Wangan te pukon wanit kos ka siyo bukagan. Onulon kos as pelan ka. Na malutot siya nga ke siye toko siya el taga tukun puklime kos metma kada sangsil Moses siya pa. Genesis Exodus 50 kaso itke Deuteronomy. Na dagal church wa valen ke ni mai papu ki ni history ke Old Testament. Kacharam ke Joshua mitngan ke Ruth, sielu Samuel, sielu to ka pa paskenge. Sielu Chronicle, Esther and Maya Esther. Na lanbel singan to kacharam ke history abange. Na David el Misian belsinge na olela langat na sineden ba siye ke shuflala ba matala tembal singe. Na ba sikya ke Solomon. Siya so at ako sa lufa singa luo. Samsam kunda Solomon el taka nage throne in Belgium. Metti David el Misia elgiye mani sen lalap si malakon sang masala temple el tingus kem na singkat len masala temple silal el ako la mani el ako la be me material kapwen maswash main sang me ako la masasing mga akademia kasi chronicles luo. Dahil nakalimila, ang SPN sila mulila, sin mo si Bambang Ornan, Arona, el mulila yan, singe, mape, ilan urik maginaki, pisayan urik malangkata. Na ara, en singe katakan ke maluto daw, singe ito na, Fakya Clan Mount Moria. Maka sabi ke Mount Moria. Luke Chronicles 12. Mount Moria, panganan si ma April, ilaran kisya kanala, ay si kuya. Skilyo me oilelan malututo. Kat folok penani ke pelsi na paen si mamachasingi samsam kunja ko. Na esala kun fana elo kisya kanala ay si lakan pangan masima me kisya si ma orek lagi pelsi ngayon. Na ingin na samsam kun kato lenalan temple si ma Solomon ilalang iki gold, silver, mayan pas mauta ka na kaya. Napanganan si mataga ni ki introduction lan maluto da. Nasang bela sil tamla sile lila ashma elka na kalemi ki context sing When ka din na ditala fakya na simla maluto da. Aso ye na iplo ye na baka samram kita ko inakata ke maluto sing nakatfak kapa si kaya. Aba sile Okay, they can just kung kulang amo information mo ngayon na fat na si viewers slash okay. Yok shupego in na yan standard lesson commentary. Gawalap. Context mo tingin sa kung insang akiye manamak sa diction na galan gain isla kalmeya tiget na nakwas o in shupen madutluto may mapakanak common pa pala ko may lututse il sumurela
sugar yung lalo. Samosa yung standard lesson commentary. Na maura fresh na si kung gdeng sumila sila fo na pugod ngon gosh matigit just to jam ganyan sum na library or she the research marketing connect na upek na pay kami mo dito sila ilala mga na phone na aki na si kuming no fresh ka kuin na sum soga na siya sila digin just go be nga siya nga tiyo sa ngin way aki na fact le information market is ta siya ganyan way orata using as que nós foundational principles que den magin som isla som super study ko na nakalifak lang ko pa kung may tutise kung may facts kung kita ito pepalo really pepalo na isla ko to references magin sa cash ko na siya mama ano la short mo ganun yung fashion yellow kata mala ng singa pa still listen commentary pagkasin ko na la siya lang asit le kaya na oro kat kan ngadang lila may lutu siya sing le o ye pagkasin ko ta siya sing le tap siya mga charm gun ngayon kanda charm gun game we igash so la na oro kat kan yeah common context but mama ash blood bell ma marichi nga sikya ko siya dila likshin sham kunya galme ya pa kuving nga na kuving liye pizza screen siya mata sham kun saksin ko an feed ko mata sham kun le color for gas mata sham kun le me saying sette mata sham mange tias mo nyaki marita the shop ta kuusita le masam sa maso yengin na masam maso yengin no aske gasin goal online kat mising len akos mising mesika mising kay mangan ta usina kum se ma wiga tingin na kum etale kadash oye ngin na ke bulan bezi champion bagay context na ro kum din really bible sa ma mangan ti sa mo ilti na assume lash ke force na da kum da nga better marichi nga sikya ko to ko sa David el mise na ro kum really really marichi nga nito le sikya ke oye for sikyak se sikyak se ash ke marichi na ro kum sham kum ka na usut ko na sim kum sakta ngeng sham lo min kum read kum rela research to kum se pro na sin ka dil gesa pa na su nakakinatak na ipsingen min kuso wikat nga in makasya kumyang as magkol nga lahat mo na wikat as magkol itawi magkol kumfin na kumsifensaus kumin makadot magin principles nga ko supeyok nga main sa tapok maitse gigaston ka ino magin na su magin na sinsaw man ko magin na sin uso makumkol nga when isam le gaston ka to ino magin kay siya mo in tafel na sin may tao na fingat ti tafa may tayo gufla ace ano tafel gaston ka to kada ka shit tafel na alin na kalim suwas may tayo may istash kalme na selos losin magay mo nga mo pabanganip siya nga gasang way ang tingin just ko excellent gulo malap tong sirle nakadakata yala kalme context kadem ta kalim pel na kayo kita lagas la fakat first ke points se kalu ka tolo mas ke malutu ta na week ka pasinga na kinga kalami la malutu ta ke sie pugini stringai pa sie ta ko sha algor sapalgor first sin ke spell dolu ba kada sham ke misinge ya na kada shalik na ke ipluwa na ke akta ya ki ana ke tamno shel fakla ke langa sekla ka sin ko na ta ke standard lesson commentary senena keo masham kunja ke pa pala na ora wala ka din sum nake ipluungan nake first nake spell dolu singa ditsi me ta na ta ke first nake me ko shot
Fossi nakilime ko sa siyam kun nakiutak kelan tap singen naki en sima elikiaki we ke tembola. Laksinsiak sima kame siya kapange. What's the big deal? Mesia le ilya kun injumanya kun naki utak klesilan tembol singan procession gean. Napanga si Pedro. Kung bilang la papanduman, som naki si Chronicles singal dolu, kung me connect la, transport si may rekle, kaya anin po met Philistia, ligya ki run siya nge, ba odom si mga kalemia, pel si ma Davidel, orek na naksinalalen kain, usla ligi ulun met singe, nagayan si malakulen, ligya we, pinansayan, irelik katoshi inen mai tsinga pa usal sapla kang nagena del mise inen nakatinda ke malutut singe la mesikyak me na ora fakki fosilua nange na toko sa Solomon el pangun ma met kol na walan shuf hotel in Israel na Yorol na Jerusalem elosinta usta taptabin volayang singe lan lem kabligi en Zion sel David na temple na fasakluan vange elos na kayo fashioni ke pelin ka fuen alakail aktak tak ke malem akit kosh siya malem idanim ipsimet ngan takain sam na siske assembly singen ke sipin met Israeli tatari masikya ngalalal fungi mo Solomon el tekan nikin la masikyak nge na panang para elieten len kain oreni shuf o yepe otalan Israel in kain takeni massive fun massive shamram kan unity be el shamram kan kadine tala orik malangada el inclusive el the exclusive o wala met na kay wa yokspe nakipang sinisum na yok na sin elders met mata la finan Israel o yepe met ma itayak mo pakain metafo ekin met kalansap ke shakyan tap matal singe ti anamet eninan ta ki shuf sila livayenge isam nartalik mugul singe luon adal Jacob Paurela Israel singe eklenel Jacob nage Israel took kachamram ke Reuben Simeon Judah Asher Levi Gad Naphtali Issachar Zebulun Joseph Benjamin pangashamsham kuna pangan shuf ngashamram kuna na shuf si macham geng Levi pangorek malalo se los pawengen en la kibel si malena len parcela edal distributa menilos may in call karangan orek malanga ta kiwanak takta Lara kisinsiak si matagangay pa menga kung kain sang ak woye lako akalemiliaten lasha kikat eken met kol siya inne na kewa in maston met lasha pa taka kemalutu singa ki fasya akluan inusta tap singa na in pel si ben na masikyak masinga ako fuen iwenak tak singa ak fasya na nga sumnol tamle shirle len kanak kaya naki akit ko singa ilan kan fact na ki mail kan kasikat ki iwan tak singe ki akflatia ki pelsi na masikyak masinge nakat fa fast na met ki fastolo ako tama sirle All right, tingin ko sa kung gulo. Naki nalim singan model siya ke fos luong and ethnim aha ang inesimit na giladang mo nagigasi mo Yom Kippur na nalim akikosh na kayo pangan bel si mo pa kafa in iwenaktek if I kafa ni iwenaktek nalim akikosh pangan bel si mo may tolfulet singa sum na urine God in broi masimit siya kadle nas na silge makuluklar med na kalme ba kafigade inse woke oyelalan na lamo na belsi mai makuluklar na siya kiyan na il siya pe na slan makuluk na siya ulalan siya weyang pa may tol na belsi man na mga na phone na
nakmanasia kia. Napanda sila ile na mga di siya dictionary engon mayan ilmonde gemalanak ikoshengan. Se ma yokshipe na si kumin kalam ge utuftufian kalansap singa. Patingin exactly inclusive. Kung nila metol singan tol flatsen mungkin apa gugui me tango. Iloreni met fall sa ma pakpaki akia kinaki supelon ka adinak fashi. Kung nila mungkin apa tugugui me tango ashmakunel. Makunel il somna yurin ka pa na mulalan in woye madon ka. In mamana ke wa fala wo na mo irala makunelan na mo ashma kunen betul saya. Na kay me ba katin lang na ke oy ge lash mi se ni. Le te basta sim ke mana ke wa basta. Pakpa ki kuno kon lan mit fall. Men shige bot ko nga amot ko na ke adu lash se le convinto na gala kung nito taklu kay mehita na dahil kanislat 1/4 of the building go half of the building then katya accommodate dan in taklam dahil mehita nga mo wala ka takfla nga atifa makulo nga amo ko din mod ko na ke okay katya already kuno ko ng guys siya mo it nakasang katirik na takfla talaga ko Nikila in massive pasta siya nga fact na le kasi wala naging Bible of fact nakachike mole kun akfash na mo lash may ito gas ko siya o transit ko siya lash ko siya dictionary na mayin kat or maging pella siya awis yung duwa tol mga sisalamado in sham kun malan God siya may ak yok ye ak wuye mo lash te mo lash mo kayo na o kalan sa lash na singkato in oy ye matal na pella siya hali yok siya gina tinda siya gina mawan siya na vlog yung malit siya kung hindi na kaya usyen tep lan wala yan Marichi na kalimida may anlian iPad luo mo te iPad luo yot luo siya man na masaplan ka kung mo kaya tape na comment tape na to wash siya kluklap ka naklap pang comment tape na to wash tasok to fin niya awingin dahil te ora may yan long sila galit sa pera dahil akfash tong sa may akfash mga fall na ge factlan ka ilde kuda na le ito na le se in fall na kita nakulawan o akfash fall na ge magadilaki na fin pangan nangako min use oye sigan nagiglan sa plot kung misenge but ashe oye But ashe oye na ke fin pangan tokra sima kage that mo kasha pe mit eva wen si mit kasha buena wola ma mit eva wen si mit wola ma o en labi mit mit eva tia si mit o na en na fin pangan oye lalan se nga kuma ko den us klent at singe long si lash fe kaya ba katko kat arlan ako tasok to ashmaeta ke usen glens up blankat na ke long sila shifena mi ka read ke memory te kung read the chronicles kung read the C Samuel Lewis Samuel na baga trash ke to ko siya na ash parallel verses kalwania ifo kalwani makipa When God ito lang akin mo ito long si usna katudak na nak Katlong si karo oya shifena. Kadil na mga tari. Ilginikin. Para payapal of the ecstasy kalwaniyak. Payapal na kalwaniyak, may ngako. Kat mit Spanish long gas. Kat mit long si idak na nak. Nakadil na mga nakadil pa lang si God. May nilita na sipin ako may yek. Ako na katkabain for na. Tingin just ko. Global abang selagom ale kasih kadin kain lakin ki tafiyan pas si mga siyak ngan wipe
inkan township on inclusiveness singe kadin deura la mamalas pa mukuya kat pa panasin met wies ke congregation lasha me kadak fashela kat proy na sin god masima wo pa takay ni pa inka fakulan nga ni naske fasak to laga sa pala sum na kaya fasak to ni fak mo kimet kula na kaya fashion ni pagat fa kamram gunne ke assembly se na metto los ke tap bin wulayang patam le chele la kalemie na should be akalemie la me kanon tap sing ka tap dal sing usta na tembol power la si pesi lashne met Levi and met tol elot oyebe mokle la lom nuk sin lem god e ka fama ke wake na tembol lom sima eh, Solomon sang nenek ma David de Lorella mange pa in kan transport yak le dashakta anaking akkalemi ke transportation jigenge sham na yoke kel uza kan read ke si Chronicles singal dole faslime koshta ke ul ke the elojata mokla ki bang Kirjat Jearim na vina Jerusalem nara first thing akkalemi la and elders kamet ma fashion ne paipsimetan elos represent nation lan Israel pangan sipe congregation si bang eh na priest ne ma anyway nubi ke eh shakala dapta ne mata ka ke truth pelan Levites na branch my los to ka yoko ba na ke lasing ba koad ma ke koad edal pa koin we shock la na sie ka fuen mi kalan sa man ke iwa si David del Kaskia intel dake kapun nielin Brian sin kakin kakse kanal ke victory na el los pa shock la mange ya te ana ore tum kan ni ke wekya sapta kos fasin ke ni koske na ke elo sus eu step sinea na ke shuflan Levites ka quads ko at ne el mo se na no mikia fin buselos orek magun anan strene na lukwe na ashringa akos ashiske akos ke kengan akdaya ki gex na sumul mekos pasingal luan pat natin na mga akademiya kadinetala simusik lagi pa pala ana ke fakra damo sile ki sipin planetlan matlalal pung isinge inka norala mange usibe kadin tumage ila pasim nagi kasmdalan katang na sam dun bela ash padam sile alut nagaya ash akwa correct na ke shakyan mange kewa nara pa nang los janam pikui pasi aga ko sa papanga reading an kewa inda ka na siya nangan me academy la masima yok ke fosak tolu aga ko sa pa kilo sa shak laliki lom nuk tema on le inusta na ke temple tiana met pamgui ko ke ngali mo sengi metti la lalvung egen matanalu luti la malu sengi what's happening ngali pe alena ashisanan medeken tasta I lost pe met nakul yok ki government lara what's happening here nara me kat kit makadel sinasesha kadin kan leksyon ilongeng na kela me call lal na kesha kikatara hoy ni mangya ngamain siya wo siya yurin gaat kakat prostitute yurek malan gaat stop with kifakla to orek mas ni mga dakka ka lutti kaya nga rek manaw tuf siya katya nam kuy ke convince mo ke Leviticus buk siya tolu ke buk on gos ke pa lang kume connect paila pange buk siya ka tayo oye ma flame god elin siya wo nga kume finta ko na yoroli na fletchel na panang makadak fashiya Leland mo siya wo si yurin god wasak tolu ka ko spangan ama siya le na siya na siyong gumin
Siya siya liyawi bakat sum nagi fwas yak limi kosngan. Na ikya. Degin dress ko kulo amo nag-fax silo may cool ke government may cool yung mga pasta sila may cool ang government ya. Mana clarify that kati faking kulo ka fa na nagikunokan siya nga fact la degin dress ko mga ke way ang le kung ito lang nagipapayapal o ta ash walu see a priest, see a judge. Na judge, pa toko siya ng takokeo. Na priest, pa high priest, pa may tol ng takokeo. Na vinloy nag-glend up siya ng na baton ba nila ni Israel, kadal din already in us a judge. Walang toko siya lalos me. May gumistusun nag-genesis na may tifan na si mga ikin mo toko siya, a priest, a judge, pa Melchizedek. Melchizedek, sama Abraham, yung sang si tapos niya, pamday kin tithing. Na special ang fact nga pa, na gisbin may ito, ilos siya, kaya complain le, God, ifo, tanda siya yung talk siya la, ifo wang nilas. Naro ka din, okay, gimden siya kan, maso na ngati yung dali na, tasok ta, ngay sutsi na ko siya lowes, pa king song. Tasok ta, may si mga mo't kumain buff pop totoo siya pa David. Na pangang malagi, vini na David patoko siya il siya kaso si next Samuel. Na may para already cash offices mo. When siya na sinmayta, may sila compromise na sinmayta. Na offices ay nga nakimit to, natin compromise fact lalo sa. Los yung mataki ako kan or los sang council na sinmit ko si. Siya ko even President Trump basta siya. Fala basta sila ka ubena siya. Kung nila President Trump siya kaso sin mit ko lalali kung basta in kaso. Nakagi wala clarification siya and the fact sila digging na the fact kulo. Nga ilgi na nga kung lawyer na ke offices luwo nga. Kung di kan may kulon government siya nga, ako misyo may kulon church siya nga. Kung may kulon government siya nga, PFL lang kuminsom or Bible study, proy ke may ene na nga. Na alright, na ask ko na siya, kung government siya kung na kun for, na may isik na sin church, may makumain na kun ba, kaya siya nga. Men if you learn waltzing pasta, il shepherd sig. Il medin mata casual, gospel, udmeten, inte falla lost na kila för mig. Pa kan faxen. It gatte dayasin gol fact complain facting kulukat. Fact la siya baka clear na naki offices luwan. Kumira mo fagay, fit pa nga mapayapala fact. Ako usuk office luwan. Na PBL ko may Israeli cleanse up siya nga. PBL ko may government leader, ko judge, na PBL ko may tawul. Opposite nga non ko kaya. Parang ako clarify facts lang, nga kung din day is makat-complain. Kat siyam din na mapabalo is, kung bin is kung sa fasit kung sa falit na sisisa ko lukla siya at fact lang sa tagastan ka in effect kay likna. Sa mamako na kuman bakten long na may pebble fact, hindi natin long na may da fact. Minsan na mamay da fact pa unilya usa. Mamay da non ka pa unilya usa. May nilos mo mo paano ma oil la, paano makatkap ka kaya katintak ya. May katil fact. Ako minigli may katil bakit pindiri leme pebble fact. Take it. Yo malabaw sila. Ale yok kasulum to gain akkalem ilaska gun clarification nge mama kadil fact lagi kaslala ngakon digan apologize ke maka din na naragya pa uin long yakinias kikachet na mulas chancellors kadin shilpe revisit the drawing board lila fakya nakat fashion. Let me give you an example. Fin ba yan siya ini daga siya recommend siya rin ko siya
ina flow dia perewa kya konge ako dala economy lan ko sa kulo of akmanikum tat sidela sendria mo lin sapat si kainin conflict nga sikyak na siya kan wangan but fast na met ke fosyak limi ko sngan fosyak limi ko fak nge to ko sa solomon na mo Israel na kaywa ta kayni yim pantat ta binulang siya e kisya sip ka arlana pos dia ko na ekla el sham kun na ke milos ustakain may kisya mate ka na wala nga kat sham ko nalta ko sa David ke bella lala wangan mal si ko no insang tawirek malangkat nakasho ke nake usilashin proing kadene na supse kadene na flausi amana mungulingul taka mungulingul taka ke kat wende si makunesha ato ko sa David orang nga fakin sinusilak nga sang masyok luman mayok muluan nakirek malan kata tao sibunrek malan kata mesikyak kat fanaela kaya sasya tema iruk pa mga iski kastan kata nimit kumsi kumalo mga kirek malan kata fasyak limigos nga akalimiyem gainala elosta ka usi ko so ngayon sang bulga kalf mga in orela laki kaksakla mokliyak me masingi naki en si ma toko sa David Elton na nakya na tiksi na nga tafula na tagad na siya siyak sisla la pakya mama nga kuminan rela my fall na sin kat na ma me ulan alin si wuke nakadaro kya na pangan ipsimita sham kun nakiptolong elostoy ni papa ni aitaile inkain finetaule masingi Kumfin de falin wim kuikuke, namet mo kuikuke. Pakluan na ke lo susla mangya na may kisya malo susta ka na ke insang orela mangya in kalim kasin kaksak lalos inakflet lalos sa matagawan si woke. Panganip si Meda, tama sila nga siyot na siyong finas may faklum na ke fos de mekos, nakatso maksafila ke fos on kos na ke single dolu in kain aksa fila malutut singe kada sam kun toko nagi utakle tap singe nagi en matal Kung gulang ama point si mengen ba ano me akil mengen dap in wala yang udah kana in temple kat finchi ke loyang na ke marichan dictionary na read den galen ke to na onan pan uduf yan akfashian malon ka to los tin or actually ke den na ke alla na sin ke ne sin ke ako sin in akfashian inte on long solo si fan o in fall na ke ako klon ka Meia na si kumising na kikalain sa block kumo. Kiden ti ora mga out of convenience. Kiden non ko shubbe si mayoko. Shubbe si mayoko le. Ya malon ka inakfashiat le. Na sin may ta in galin ke. De wengin we like na wengin iplal Solomon ke mga insang to so insang akil ni say ila. Manok wang akil ni malon ka. Malon ka if for Melon God, if ako luso in no inakfashimangan, may oral alos on if fall nagyakuklan God, wood ako kaya mga sinmayta. Galan kaya. May cleanse up man ilus vessels makayifan na. Oral alos on if in the kuluk sa fall, na mayatangan ito patak na sinmayta. Now, kaya fakta points to ang ako bin lang yung sa plot ko. Kat fin dapat agasan kat ti fall na kaya ako klan kat na may tao ito ka na sisti patag na sin may tao. Na rayalo fall na lang ako min literally na lang na yung sa plot ko. Kliyente roy na mo may tayo diye kat iningan siya sin mo. Di man may tayo iskaslan kat fall na gelong sila ni kat sa mga sa Mosla. Para mga liksyon na ikwaya ki, yung ako min liksyon na galan ki, nakat fit si sa pala siya ni Riti, Proy,
Nairo, kuda ko lelisyon na hakate le mea kalmen man. Kuda li mo pugin history sa pa manak den da read manak pa. Di ba pa. Mada ke mo din live ng isla ko ngamin when katfinti na ito na pa kapag madut ito. Masih na kan to usin na kiapagot. Kiapagot ka tama pa makato ka tafung da na upe. Ano kasi may kita da fa ko o pangan ako klamit na da was. Klonsin kat kibit na da was. Kisben arula los aki amang kita faske e menga ko mo. E fakat na ora kain aru sila dal mit ngani da riti pa ko na sen mo akfashima los akfashin da fall na ke chipela los. Sing like mo chipela los maki long sila ni kat. Nakat mata alchangish. Da alchangish mo pangan ma ako klamit na lash pan kete faske au paye klontin kat kemit na lash los akie mayen kaden usungye ni los gaslag ita eklal na selos e nga kum musing e mekat mataro kat mata ruk ni somoro lutise am da liak TV liak football game ni somoro lutise da le pas la pange problem sigam da pang ako klamit na lash ako kalay kadin sungay nilos, may kadin sungay ko. Kaya gaban mo yan, may kata sa bell file. You're all in the shina. Guess na sa siya gawin. Tingin. Glomalap, tamo siyole. Glo ke kasalong ke fasingan be. Kada sum na ke ipsiak lo ke malutut singe. Apel singe bafak ke pos on course na ke singal dolula. Taptabin mo lang di giyan matal na matal. Nangamdawa ke foton ko sitkos ridi ke babandal na da siya. Namatol polo susta taptabin mo lang na indembol elikie en matal na matal ye syrup luo. Pusok sok lan syrup inge actually sunya taptap siya na usyan taptap siya. Masum ni ke aisya on gosh ridi ke fostu natin na fako inge or syrup apan la Kahs selos or pusok sakon goshke Kahs ser of India mata ke luo pawa avanya manol ke luo el sok ke malu lala elos apangonen sin sie efak matal matal lemkat kalan al matal wala na lal nekla fel pusok pasalos mokleak puelang ke shuin mutona ke tembala and tembala sisis la ke kalash ngen ba taka akademia presence lan god ash na ke fos sing masima yoko pa tap binulayang ke foson kosan el akademia el symbolic la kadila shirolos tembal singe te kain melikia kima kadel welalos nikena binulayang singit taka na nolle na masase sima kat ngayak kalimi ki pel singe amna shule la kasta pe ke ba syrup sima chamram ke kasing dis afak ma syrup beams urik la ke ko na elta ba slogin an fin ka fa sima sang avunia tap singe kum kan li ke luo samwalit coach pasingal sin ke singal toluan na pange masima nenek pa tamle shele fak ke sikal skula lera na ma ta alma na shona ke na mena charin mena se na el fak pianga ma tablet lu al jamam kun ke ipad tablet when matsi morela tablet ipad mga amrik makin mising el mat choose pe el ba Steve Jobs ma di met plan met choose nge confin mata wekla na arulen na war yellows mayen elos tena me elos etta ke history ke malangata nge na bab fosia kit kosken ka akademia kla ingen na likia ki tap singe online and ma falinan we na naki samsam kunyak naki nga samsam kunyak ringa ko spienga shalagun ringa ko snge el samsam kunde aripeke revelation ke anain me dan met se as corner akos leon so ko kom dan eagle se mange el
akalimye four corners of the world. Mana kayo ma lamayak lagi tap singa anagay dakyang kung kain ready ke siya to ko siya on ko fos long ulit ko siya mga shakpen na ma akwa ki urine god. Na daga ka din ito la ingena lem god el symbolic la daga asin mas lolos kalashin daga kingan madal kadita kelenin bandi ko sa ki pel sima basta bidel religious la nga tongues of fire nga ko ako na fellows inga nakalami presence lang god na pange ipsi mataka fosak ongosh fosak itkosh in sam la ingena tap in muleng singe osh eke en matal na matal sim lin temple si masolomanel masay lang at amo sirle kung gabe nakatayan naki la fukya naki me ungoyan masingen o yata naki syrup lumen lamala. All right. Dito sa gumgulo, nag-marit sigum shkak piya nga. How? Isaiah Ongosh. on gosh ngan. Kung vinloy nag-bow on gosh ngan. Shkip, ang kinagat namta, shkip tipit sayla. O yes. Bow on gosh, luo avinya madalos, luo avinya nielos. Now, kaya ba, bow on gosh, bow luo lola maisas. Bago lola mamayas kan palusot man kalain sa pimaton ka at basta madalos avi niya matalos avi niya nielos na if in got may ta kada ra ka got may ta kada ra ka o yes ngan ki kat tao lu na sa o guden sigat maton te ya kinavi niya yes e pasla kinavi niya matash ki got ash iye maton ka ta na kat siap ka na I read that my Senate listing commentary nga mayeli may kawan ko somla. David Cook il lamala il chanam gunle o yesi wa seraphim the seraph nga or lang o yesi nga pa usina sis may to nakisiyak maton de ya ipasla yi maton ka. In fact, il sige ilen caption like got mo dala. Kita of kaya masig, hindi ka tao mo na. Na masig ka na ba? Kasi kung tanda yak, intention da often niya, nakatipast la not 9-4 ko, inoften niya madash liki God. Nakatak masig ng yok sipe, kung liit, natigil siya ang symbolic. Kung liit malan ka, il Bible ko pinila, alam po sila mga symbols na insang dafa mana siya keng galan ke. Masyo nga fa ko, fek yak sapta si, fos singa uya, fanya na ke, fos longal sika longal luwan. In fact, John, il makin symbols in communicate na sin may ito. Ngay, usya mga siya, jangan liye fish symbols nga Tingin kumali fish symbols yun Nakimesi? Fish symbols yun Oh wow, okay. Fish. Ngayon, we say, masi nga share ke Bible study ke Tuesday, sa mga kikusin uya ke, liye. Masi nga, Nasaan ki screenan? ay, pangash ke nga, Okay. share yan. Ay kaya siya bingong sang screenan. Lamala. Dali fish symbols yun kung vinloyan na ke, na che in Belso met lalal met Christian in Belso lo sur mag even dal sun met lu ada sam na min Belso ma limited mo kia kap koi kaplan met lalal na oro Roman soldiers kada may chungan sugar na niya may lalal na masidal or mag communicate nan ba fish symbols may si fish symbols yung asya na akalim yung Nake, where is it? Okay. Nakimasi nga mate. Banga fish symbols yun
Naldalvine Mitluvinos, Naldale Sum na Gemassing, Nanfoco, Ilale Solela Massing. Eh? Na mit si sayang ang dal di code sing ang ito le message ram gungan na le sumos le solela arc si saya si mga ito rela fish symbol sing tigi ko galang daxalak na nabangan mo si mga dal connect la oh may fish Oh, wangan may fi metro may dal secret code sing na special nga siya ko nakikot met lalal fung iyo Katigira 3D pa ito, no? Kasi ngitali kay si Bading nila ng four corners, kaya may mga nafala na kaya kibuklan, fact yan. Fact, siya buwisin na kawigan kay fact yan, tosto na kayo, Kasi, akfasyon, masyam yung sapta sa yung wiktarya. Kasi, tosto, masyam yung sapta lugo. Nang fact kin nakiyok siya pa yung symbol mo tingin yung sa amin. Giga 3D pa ito, no? Kasi, really slack. Kasi, tuwi, flow ko nag payapol nato siya. Really le me Bible of fact. Ngayon nga usipe di ba fos on question oh siye to ko siya algo fos on kosh. Na kung loy nag Italian akfasyon, lo susit up singen Akie. Akie in fall na kaya ako klon ka. But dingin na yung sabi pusok sa klon cherub luwangan. Tingin ko cherub, oh, cherubim serve him. na si seraphim. Yes. Sige mo ko kasluan cherubim, seraphim. Cherubim, ano yung patukoy ke fake yan. La cherubim, the cherub, puso ko the guarding angels. The seraphim, the seraph, il cleanse up angels. Sige lang pero nako mo, kastungan siya ko lang, may kunokon mo lo sa fashion. Anto, siye, topang, siye, cleanse up. Na ora ke katidap siya nga nag-shawl siya nga petsa siya nga cheer up il tupangi mamay siya nga na siya mo ko le matol nga ilos usap tap siya nga na matal si mate ana may kon ilyak na de may si fan na belsa ilyak nga babalamaki gosh na belsa ma aksa fiyak le temple siya babalamaki gosh Nag-isipin na ilos sila usap tap sila. Ilos ti usap ke long sila sila na ke bella los long sila. Usap ke bulan bel sila kati lela. Masin mo na hilyak na ke. Sige mo ko yok siya. Mga nga kaya amri di ba wala kataloyan na ke. Katini mo mas mga. Kataloyan na para context. Context. Alle yok siya ready pa wala gidente ready likring siya mama yok siya giden ready liele mea kalme yan bulan yun first cash with lang ethnym period sige malamaki ko te on mas gan manain manalama imwede na bangay ine na ke malamaki ko ke bulan bella mo siya singan pa Kati ka rin gawang gila. Malamagikos, dami malamagikos, pag-gas ihipu ka mo, Yom Kippur, papel si man naman maitse, kung ilyak nga yematon ka. Na, temple singan masayak, ni falyang na kaya. Ako klan ka na wang mafalyang kaya. Kasi kam dalong kaya may kilay kong ipasa ng nga, falyang, at ka na falyang. May falyang, may walang kat pa mga. Kat ti falyang na kaya mga. Ako klan pa mga Napasasiyan ako, soon malabay ko siya sa afla. Alam mo
Toko sa David, toko sa Solomon na ito. Kaldag pa siya na, inanultarian. Alay mo, ilito na may masumos na fact, no, il fasi med kam, dangan de, del masay mo, so kami sa flagi malamakit ko, then mo kan usap mo, ni kat finti kan usap kaya malamakit ko, kaya kan na sa ni yeto ko, nagi malamakit ko, na kata usap mo kasi. Na malamakit ko, utek siya nag-end na matal, di ka na may pag-usap. May tol. Na nasibkum na siya na siya digli sa akin ngayon. Di ko ba na siya nga nag-end end matal. Ilan on then confidence mo end na matal. Na yung siya rin mga may dang na okay sir ne tingin just ko beka mga na may kaya na si. May kung beka nga talo. Kaya mo pa utuftu fiyan kalain sa po. Amen. Akum kalain sa po. Katente likin siya yakshik yatin. If you don't kuminalo, kung sumayuin ka, siya ka may mo siya nga fact. Tim, maganda ka, kaya bagong dala yining sa website, sa nagyang mga message mo na kayo, na may mo kaya. Masime, singa kikiyap, may tayo ka na Europe. Taka na Europe, ngay sa mga mas, ngamda kayo, ngay message mo sige, klik ngay o ngay siya wala kayo maplaking maupe. Na, wahing siya nga nagkikiyapin na wala iniikin mo. Finga faktgassen gat fall na gelong sila. In sewo ke. Ilakin sewo ya, akti sewo ya bank ka panik na tiga sewo na ka kabait kawak wak. Masige mo ko kumsige kon balance si mga ta. Wahing pilas pengan da kaya pa may ito. Men sa flyer nga pa is mo ito. Nekaduk ka sumayuin ka at literally nagdiye oil na kali ka God of order. Ele kat oraru si. Na ifok lang sa plug ko mga oraru. Ifok mata last minute di mga. Ifok mata mo mahalas pa mga. Ifok mata mo kat panonon ko mga. Kati ko na awal na na kati ko sa mo ita awal niya na yino na nga finte mata or malong sila. Ifing am da kaya pa mo ito. Nangafakin na mga kaya nga kumikin mo lalay from New York na ikin mo cool. Manas. Flockring de Bible, Lord na ke utuf yan sumisin gaslan ka. That te masisig pa. Kat fin matake, kat fin ukwe, fashke, na kiten se wo, met wiyash ngayon se wo, met makadalusin na siya sma, kiten sang tafala na sin gaslan ka, na kiten ilosin se wo. Sa makat madayin o ngay, madayin kayo, madayin muli dupe, sa makat tinamdaki mo, ako kladkat. Na maitsin, ani kin nga mego maske. Kum ita, inaslom God, kum ita le mego maske. Kum ita le kumashi fleye, ngay tayo nga flule we. Bel na kaso na urine ka, chicken nak manas. Den gasha ye. The gas lal, in akfashiyak le, fall na gilong sila, inte na naklash, inte oyelash, o managawa in malon God. When the masaya ang going back, sumusimula tayo mga. Sumusikla tayo. Asking Bible, bakit reading eh? Maybe kita sang isang naging mamalas. Pwede na upe. When, so kas doluan kos, ko, so kas sinagdak le, itay ko to yuin God. Itay ko matawag kisang sin God. Na, digin, listak to actress. Muna ale Kahs ale kalem. Moyen pabe na fosia na gisinga lue sam kun makum akfasia na. Yegum sam ngen ngali gisin siak si David Google Kahs na si skila. Kade Kahs ke met we in church lasho ke yok shibeyen gaslan gata naki makatak fasia. Lali faksilok piye nga mga samrangkin ki gasna ko si mga orela mo nga ko minti prostitute gaslan gata li pa faksilon syrup sige ay siya on gosh kan in fact mo matal Na symbol siya matolo. Sinamod ko. Kita reading ang holy.
Exactly. Madahil sigat ike fakya. O dati ba malu maakos o matulu ben. Kalmiyan nembang kadu sina sa skitan diksi na kalim kila mile sang pa nem malal pagasing. Cryptic mayin belmate mising ang apti na leil dati. The belmate sin mo din kanaos na gaston ka. Nakakati na tayo mga nero, ilisyo nga yung nagkagasla. Secret codes. Kasi maglalay kung ganda yung galang ka. Yung yan namba tolu, lentolu, level enwagi, lentolu el molyak, John al madayin siyan lots ako, lentolu. Matolu na kayo kung loy na Trinity, kat pa ba, kat when, kat ngon. Kaya din mga na phone na, akala nila, kat mo kayo fan na pagkat sa most Bible. Hindi naman kayo sumasya pugon ngon, gosh. Yetao sinse, pollution belt sa mga pugon ngon, gosh. O ngon, gosh, nansin. This was yung fan na, pwede ko si ngon magal, o kano naman yung angaw, isang sumasya, gaslan ka, at Bible siyang amridim singing, again, lucian yetao sinse. And Merke, malpilan Merke, ask kay love ko, toy ngon kay love ko ang ngaw. So, yung tao sinse. Lucian Bible, as yung tao sinse. O wangin matakong din. Para kaya amridim ba, yok supe. Ako yung matake. Kuden liye hidden codes. Gaslan ka, at kao na sinilos sa matiya suk. Kasok to, iget na sinilos sa masuk. Lagi ako ready Bible, nakatsuan na kaya ready, pero hindi ka katanigas na sa sting kalan. Kung ganda lang, fini-insium, matalinsium ka, hindi kung tikan kalan kaya. May guess ko talinsium lalo, siyak sinkonda ng ilat na yung kung, ini-guess lang, matalinsium kung yung kalan ni gasan ka. At kung mamol kun, yung kasha kum, kasha yakum, kasha siya ulas, o kasha may plus. Tigin. Excellent, excellent. At fast na siya kiyang fakla wangin ma anin tap binulang siya nyot lu mamosisil talikie le final sinai kilem ka de lorela wala seyurin mo di Israel de gonelos illeligenitsia. What happened here? That fact pienga mo ash sigal sugolaleran masko sigal sugoma shanek almanagea kadaye be fakta sa fan menasko ngatte fakla na mange oikeks galukos vaknel bakkale mikisigal sugolalerana na exodus ngolongo fastemo dolu dengolagos pa akkalemi laki me sa fan mena na masi fan na man legi fosia singe pa akkalemi ki me teplet lu na me ki pesi mata udakla tepta met filistianga esta malunga Katsugin gluko yellow, na gluko yellows. Na ingin na takota na pangar maluma ata. Na pasi sara nga kalim yun ki Rick makun yen utuf yen gastan gat nge mana asya nga ko likun sila teloen na ki. Kaya samram kin na ki wala piyenga na ki katsuke wala katsuke mali. How is it working out? For you and your church. Kafale akfasyen malangat nge. Kat kain liike fa ko matakake. Na kifakta yotlunge pa siya. Yotlunge pa itakang nasil Moses. And si ma fakeke maritinga saman ke final Sinai da ke kas English fakla Mount Oreb. Sakpa na final square bangan. Samram ke Exodus singalya. Pasam-sam kun yok ki ma singa na ki tap singu tap again si ma anweng na kalemila shek na kalemi lapan faithfulness tan God lasin talik na nadal finan Israel ko finan Israel na fosyak singaw ni mafakyang da ko fakmo kemetol elos illa ligi temple na kitin pela na pakanyang sinakla in temple Kat sam kun suen pakanyeng in fascias lalos elos fin de fuklalgien ispon final Sinai na Gadaspernia ka in fas Gadaspernia fascias suda fashnamit lasom na Moab kanda ke felin ulenga elos ene na insano pakanyeng zinge
Nakisam lang ipukan yung singa na sipakan yung siya pataka. Suwin pukan yung si pataka pe. Akalemi presence lang ka hindi pa lang. Kadita pela pukan yung singa taka pe na ki tabernacle siya. Tabernacle siya. Wala los ka we. Wala los ka for lalo siya. Narata ka na kishka dinitala presence lang ka el shak na kalemi na sielos ki for malalos. La en oyelo sa fuya. Katita pe masisikyak ki medo singalit kos ki Belgium Peter, James, John, los libe pakan yung si anang kalasyak na mo los aklen la Moses lighted to will Jesus. Medo singalit kos pasin ki hit kos. Nara dakka sham sige masinge inakalemi ki pakan yung singe. Amo sila nga nakita ki pasingal sisingaluna from take over from there. Na pasingal si fakla Kalim ke sarmalik ke wala na lem God panang elos tia kain polokyak inara makunelos na Solomon el proefak lem God kumurela fata kumsulela in matain on en los madaldol inge mamasayla si temple wala na nasum siyan kumin matawin nito na ara kipel si ma kalim singe sarmalik na elos folokya na yung melos penara elos ludin sielos te sülpe katitala elos yakisin siya nene a pangakala ng God ta kay nakalemye utsak na lom temple sing elos hindi na mesi Solomon el rangan el paray na sin God el paray akalemye kalala la fatsing do like en losha el paray nakas magunye pe with fashioning ela askisin siya klom som na yun elsia or ela kashawe fela elsia koldat meliti yen gat trowe elsia mauskat megitekat yen mesisa mekipel singe inakalem ye kalala elshak na wikat na pa na ngara ilakalem ye na malutu ta ta ko nila Solomon el anan kisin kon kundi fasingal dolu pa textar ki malutu ta inge nga masayla si tembal wala na nasum siyan ko min matawe nito kulon sin kat ki malutu da taka na si anwal tamle shirle inga na la na itala orek malan ka ata orek manap tuf tuf si ki ako stenal David initala tel pa masaya panang dafang na si Solomon when natol inga naksafila na ana me ashru kuma kinga kumula kat ki ak fashilan daw siya punurik malan ka ata kadin sum na yorolin proiken inka nu si kana si kum inakalemi lakadi la shurosh ki magadak fashia na ora akalemi yak na sis kamilutu chenge laki symbolic to presence ng God ashuroloski and madal na madal katito pegi mas na si John si wat singalay kursla Kahs na no ash ki matawa ki fellow ilta kamdan maston mo ito na Kahs singa ba Jesus Christ na pasikyak pena ki lemel da ko orela rek malalaki ya tolu ta for mile mulvin fela ng akom mise katangla makulup nga kumin wi wefa ka kela ko kadil sang silak muljalala kalalak muljalala el katangla mahingin na kaywa inka da kana sikumla oye singa el demonstrate ki resurrection lal gemolyak lal que pelsi mustakeni que lenin Pentecost elak kalimila ngachi sumni kinangaligye kasi ni Euros kasi pena may parela lutisi lal Peter sina malavo ka na beltolu elikle pasta si mit ke wesa siya orela alu silal tausin dolu forla glory be to God kaksagan gatla matalal patati vel Peter inakayel na ora likia kasi mo ashru kum kasi ng singe pinga ko mo obedience in kanara organic ta kewa mal likia shi kasak ki mas ta ke bugol ngolon gosme kat kan likia ma singe ki kasing lang si in kolikat apa nang akulo lang awi tamal silak nga tamal silin no tela malutu singe
Pelang esang nasil, then kain kaliye, oye belgi exegesis like milituda. Ang in fact, klomalab jum damo lagi, lutina kayo mga luto assume ke, bolutu tsienge. Mo in fact mo siya in tem lao siya. Klono si was kayo mawikat ke, belindu tutla siya. Klomalab. Alright, tingin ko mula. Okay. First round first single season round na. Okay. First sabtal ko single sila nga. Kaya masyar mo ligwelon got pa nang ilustia ko in follow yang inaroma kunelos. Nasikin mo ko bel mo glass kan to ko na ke. After din say wo kalma pa casting a shikaina glory. Kasi pruje pa nga ke wala na lang God sino. Ego calling alan God sima bakalashing an arsha sima arshman God or los kufla akfashima kunelos. Or panang ilos tapan sima usina si kuum le katikan mo ni na God in usena iges na si kaya akfashima kunelos. Kati ka na mugui, kati ka na fakla mo, hindi ka na kadili kesla, na sinmatse. Parang kalme ya sinasikum. Lagi ka fakla, pa, tingin nila naging musika to nila, ona so man nila na konti. Ili te konti do sakta, min kosi kan ashe. Ito na kadila kinsi o yela. Nakadamo ito, ita mo, malu ko, tanda mo, dahil siya pala. Sama talaga no. Kasi diba, kasi kanding niya, kasi guess ka kaslan God, pidan ka ni tafo. Kasi tafo, in fall na gilong sila God, hindi na nakaklashback na siya mga. In fact, she was, paila mapay, she was, alde, usi tigal na sinmayeta. May da kan, lumantakas ka siya ke. Mayin, katirawo, kasan katakaw na siwas siya. Yeah. Ito kati orang kata man nga aske man singen idala fakta man pakanagin siyak sila dahil dahil fact tikat pa fact gason ka akal niya pa nang even gason ka takota mukle pa rin siya mo may esmak na siya kiden follow ko kiden for the ligi oya lash ke may katin was ko talaga mabagat tagi nga sa matia oya mo ka usiya maeta ngam na som na kaya alu siya long tas sila nga maeta wo ngaso jel nga kanya asma mas maeta wo lai haligin na nga may haligin na aspien me maeta sa ma kalmin meta mo pa makudukta ka na siya sa mindset expos sa kat sa mapangan kalmi ang ano ko the meta lang kada meta ta nga ba God's wrath pero meta lang kada pa ta we kalmi ba kadil sila la sila tayo lang ak may ginjila ak kanaus la pameta lang ka lawo ka guluk kat mo na ba ganito or nga as a person as a human being katigan ka mo meta ta nga sa maming nga gas ko siya parang nga samsam mga ngayon na linguist siya wiya nga hindi interest ko la angkin le fafgan makwal na gile le payash gas ko siya mo ka mo meta nga fact Ay dala may meta. aw Direct mo guessing it yin lenan aw layan mga kadara kameta. meta Nangatapapan na long fact kulungan. Tangaka in galim gela may connotation give action and as a result of it. Dapat gulo lang aldula pe masase si. kaya sa akin na issue niya hindi baro ka din Ano lang legit matal? Legit matal? ano baro ka din bakit Ito na anak po si kumyak matake. Apuin silungan mo na ngawi ko. Nakakawin ko. kaya kalmi passing of nga ba kitin boy nagkin pa siya makat kitin te kon la kalmi yan kaso
Mayin, alle liksom nila nga ba para tight la kalain sapsi ngayon. Nga ba para may matanaliwa nga, kami may mga right we alu. Kapan me na mata, katito le, bangan digin ba siya lo sa, kasi right, dabe long while dali kaya bekot kaya. That's a 1 year sermon bagong ramram ganyan. Nakadakit na, Yan affording ako may N9 masingan. nakadakit na, parang ko to, gas mga isi. Then, kaya Washington, madada yun, may klasash ko yan. Masukle, ifo, kiba nga mga ko na kibuya yung gasan ka to, ifo ko gusto na ko shoot. No. Ikash ko siya. Or, pange, mga sa ngati kine, ngati sige nga nila sige, may kaya nila siya mo. Sige nga gagawin, mga mamay the fact ko. May the label ya kay siye, may ko, past the prejudice ba nga nila. Masakin na kita nito, lalo na likod ba siya mga fact ko. Maligid na may ito label ya, they can just go, kaya yun yung ko. Masingan te mailya sila. Mailya kina ba? Ang fact was kaslan gata. La ngalong yo falgen mo chiki kaslan gat. Take it or leave it. May chance si ngawrek mo kaslan gata in mukli at lila kata so ye. Ow. That's where I am. Point sila. Take it or leave it. Point sila para. Hindi na siya pagkana kaslan gat. May dahil Sham kun mga recorded. Kung koin rewind niya, flok lang, sir, kung dakla masing kung dakla. Sila ka, kata ba, recording siya pang. You can be all accountable for what you say. Parang recording niya. Kawaklop yun, naglang, kasi kung na record yung mga ngaking may ito, ngaking nga sila ng galang kila. Mga fact lang, I'm accountable for it. Amen. May record niya, may tayin mo kanta ko, sir, kung da ka, or ngayon, actually, kila nag-a-ako na ako. May kung hindi ako lutisi, when in record niya, okay, show me the proof. Parang, nga naman, sige nga record niya nga kasama mo, na 60 na bring the bar up to the very highest. Ngante kikiyap. Hindi nga kikiyap, na may talaga hold me accountable for it. Nangatak gaslan ka, David gaslan ka, nga kumindiksin na mo, may matanali mo, fin pa yung fact yes, David yes, may tayo ko, makita ko lo. Fin former ye no, oro ye la siya na, kata ko lo mali, oro no katali mit na lalay kung mit na buo, na may tayo ito. May tagalan niya. Katay katuit sila kikiyap yung kotse no. Ningkado yung kasi yung may tayo nito. So, Bara, fakulan ngon, eninanaski, faku, si matakaki, urik makataski. Napanganin si mga sang sikiye. Puna. Thank you. Parang mo lutut siya ngayon. Katsulak na siya nag-application, yok na ka na siya. So, makakuminig siya na, kayo, man. I just bring the bello, Old Testament in a dry, without context. Without the proper context, kaya Old Testament. Kita mo na yung Tagalog kaya. Nabagyan mga chika ng yisin din na may akalme na si Kum. Finshock, gaslan God, in gasya Kum, kaya mga kumaskya. Finshock na naman yung gaslan God, in pangamasi mo yung gasya God kaya mula na dahil pangila siya. May saye, in maganda ko pa siya gaslan God. May kaya nga, ako lang nag-fact yan, ng beauty nga, mahaba upay siya. So, then I see what the life is. I see the loss of the life in the loss. Tingin, as mo vaksaya lo, got tayo naging awis yung pinangalakos na bang. Kulaan singkat lagat ta ka nagalusa siya nga. Kulaan na si was na wikadahan, kat hindi bakla inem. De mga katakla malan gata ba yo ako. Kulola kuskan wikat kikaslan gat.
Ilaklin ko uspe. Kulo no si Wolf ka develop na lang silang gat. Ingain ikaspe malutut si kiwik fasha kikan Tuesday fasha awit ko staffo. Na lang silang gat. Alam si kakulo malam si bumal. As always, pel ni kayo aklo jingkat la lutut lom ke Bible Pacific Asusa Bible School na ngawibe ibe iske in gashi ke makatel ke step na sikki study laga ka ke pray laga ngalen se u ngan kun mulutut nge ke ta kain alena me ikesta na si ka si ngan kain akilin mula na takotin na masika lamala Misschien normaal zit din. Al okay die ATP. okay Cultural double frank ba? Mit ko min ATP. Mit ko min out the battle. ali the battle Voorlam sing is op een gasan ka din mo ikun. Mit kom ATP ana ge fakla. on så går bägge bok in där vi aspe Ah, mit battle battle. Na ba alla sticky cheeses Tama in fakla da along siya nga sumosta coach ba yun. I'll lead the battle. Marang digilya ke level and philosopher mange. Alena e loyalgi e fakla ngan kulon sel damul friend. Lo malam si. Kade long ba si kusta vinalong silan kan. Tigni jana. Bueno. We got jam. Lo Ay, mal. Pangalusin proklamasyon. Kung lumalab kay Ashlo Sancho, kalima ni Maynard Kenwolf, Eileen Sabo Frankie, Good Che Joel, Rina Levi, Palikan Dalene, Mile Melander, Dagan Rolston, Dalene, Lai Dalensa, na Fenry Sikrak. Lumalab na siya, kawan sa mawigan. Mga ashe, kikapin proklamasyon, klos kung nasuwas sa matagawigan tiyangan, ifinas ko siyensiyatse. Kaluwo, greatest siyafakan, so na rush, ko, kung fin, ashe inyo nagipan proy, mga katalingan pa in proy ka mga kumaskya. Kat may anak ko, kat ligid na may inyo na, masyak to, kaya kung fin inyo na, actually may gilim gitong proy kaya, lalo kung ila katil long proy, like, na kayo, but lalo kung ina kayo, kat kiwi kong proy ka mga kumaskya. Natigasya ko yung program siya ngayon, share ye, ka-like ye, ka-upload yung Facebook na nito. At kailan nyo yung website lasyo, kasiko.com. Nakacham ko ipluwo, si Vesi mga cham ko si Vesi na nakusligan pa. Ako yung kisagin yung temple law, may dan siya ko sa alikot ko sa singal doluan, asipluwo, kaya ibsibig na batapit daw yung ulayan ko tayo na yung temple law, nakacham ko na tayo mga singan, na ibsak doon, batapit daw yung ulayan. Dikiyaki, yan madal na madal, the holy of the holies. Nabange, uya nga din interest ko, kita kalye programa, ngayon ko ng balance ilan kalye ka siya proy. Nagawa siya, wigat na yung inangan, kulo na siya. Laya na katan wikom, at ikasyagat ke ilya las kayo wow. Kat finsang managwa na sil, kadil long proy lagmat na kayo wow. Naba na ta, kita wikom proy ka makumash kaya, kumash dyan, titafong lesi, kokolon ka. Mhm. Girl of good weekend, lutit kin gas wala lot got, la shish kayo kat may ito, in gas kat ke, makatakas ke. Ay kinatuwin siya nga, ngayon kin belan sa degin, if inash gas sa luwan isang kalye, na winway ang kalye lalan, then gas kat ke, siya pro yung kalye, makatakas ke, dito ko. Lo malab tamay sile. Kaya kada kali dugani lasha. Ang kali ke kasinge. Tap ba singe tap pinuleng singe ma uteklen again matal ke temple Jerusalem temple si Solomon ng sailang wang in tap matal singe nga kumaluwa we musinge ke spesing ke lenin Pentecost Lamb Jesus Christ el maulyak el likia ka singe yurukom na ka singe likia pangin tap si malikian nga kuma pain in siya sinat lasam Narapan causing trust na kayo. Speaking about equal opportunity. Napayan ang taka masiyas, karangan yan pa kanin po kuma. Kataga ni Proy. Kat kulo malap na simugat, ke walela lumasil babay Prem, Isaac Jacob, Mitmatalash, patriarchs.
Kung dafala na sil, toko siya David. Tako na sil, toko siya Solomon. Geshuf sila toko siya David, hindi tako ke Jesus Christ. Kat ne de tako ke shuf lal Judah. Kat ne de tako ke shuf ke Levi, tako kalansap ni singi. Keshipin, kom de kie makat fidmet lalal fungi ko maiskat. In we seven sa yuret malo. Kat kulo malak na siyum lao lela luman ko. Kat ito layan nituk mabatat. Actually, klasya, palang lum bakot ng lumin wikat. Yen na kayo kataswe. Kat pray pekelos na kayo. Mapang kulat na silos pelos in wikarangan mistelan pelam sing. Talik na tas wiya siyaulas. Mawikarangan iplan military mising. Kat pakum dalos kelos palong rik mga yok penge. Inakalimila, you're almost pelos ministers pe. Los magkalan sa pelong. Kayan na kayo makatli homeless wing, makat kayan sangpe, kadin kaya siya na si. Kasi si mamakat sang kaya sin, akay na si. Kat ay wala pa makat balik na din. Ken mo na din Jesus Christ, lila ta makat fakla kaya alas na kayo, makat as you can akalimig ikaslom, in mata ka, kingan madalom, kikasingan lang si. Ken mo na din kat faklo, amen. Amlashale, naknas iskatal ki nga kulon si usak kayo mga skibasi. Amen. Yeah. Sure, kaya. Akin lang ko na. Okay. We should bet so. Oh, okay. Dong malikafu po. All right. All right. Guys, Afla, fun. Again, yeah. umlawon sa kulan. Kaya, wala nga. Mana